Yes, nanyamusuza ke nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye, uri mu Rwanda, uri hanze y'ibihugu bigiye bitandukanye, uri muri diaspora. Twizere ko wamaze gukora subscribe kuri Kigali News 250. Mumeze gute abari mu mujyi wa Kigali? Ndizera ko muguwe neza. Turi ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 umwaka 2023. Amakuru atugeraho aka kanya nuko Yakamwana muzi ku mbuga zigiye zitandukanye yamaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ese Yakamwana yakoze iki? Akurikiranwaho iki nyuma y'uko nanone yari yarafungiwe i Musanze aho yaziraga ibyaha bigiye bitandukanye? Hanze y'u Rwanda harimo kuvugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ntago ariho tuza kwibanda cyane. Turibanda ku basitari bagiye batandukanye, aho nanone muzi neza ko ku itariki 7 z'ukwa 11 Nkundineza Jean Paul, umunyamakuru wakoreye ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yakoreye bwiza.com, yakoreye Suridi TV, yakoreye Suridi Plus n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Nawe urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukaba rwaramuteye muri yombi, akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nanone icyaha cyo guhoza undi ku nkeke nicyo yashinjwaga, ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko icyaha kijyanye n'ibyo gukangisha undi ibikoresho, iki ngiki cyavanyweho, akaba yarakatiwe iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Ariko akaba yarasabwe kuba nyuma y'iminsi 5 itarenze ashobora kujuririra iki cyemezo. Amakuru agera ku mbuga zitandukanye nuko Gasore Pacifique uzi nka Yakamwana amenyekanye muri filimi Ubutumwa Bugufi, yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse n'abakurikira Kigali News 250 murabizi neza yuko twakoranaga nawe ibiganiro bigiye bitandukanye. Yakamwana n'umugabo ukuze, ndetse n'umugabo wavuye mu gihugu cyo muri Congo, ariko akaba yaramaze iminsi itari mike mu Rwanda. N'umugabo uzwi umuntu ukunda kwinywera agacupa gasembuye rwose, niko kamuranga n'ahantu hose umubonye ukamubonamo. Ariko byinshi yagiye atangaza yuko afite umudamu. Mu minsi mike tuza kumenya ko Yakamwana afite umwana w'umukobwa. Ni inkuru twagiye tugarukaho, ariko nanone Yakamwana yerekanye nanone ko yahindutse, yavuye mu buyobe. Yakamwana ni umuntu uzwi nko gukunda igitsina gore cyane, ariko nanone mu kujya mu bagore kwe ni umuntu ukwibwira yuko adashobora, ndetse adashobora no gukora ikosa ryo kuba yajya kugura indaya ngo avanemo ipantaro, kubera ko yavugaga ko ipantaro ye cyangwa imyenda ye ishobora ikibazo n'umukobwa cyangwa n'indaya, usanga imyenda ifashwe bugwate. Ariko siyo mpamvu, dore ko Yakamwana afite ikibazo cy'akaguru, aho ngo atangaza yuko ikibazo cy'akaguru afite ari uko bamurashe. Gasore Pacifique uzwi nka Yakamwana w'icyamamare ku mbuga zigiye zitandukanye, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamutaye muri yombi, akurikiranyweho gukubita no gukomeretsa. Akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB iherereye Kicukiro mu karere ka Kicukiro. Yakamwana akaba akurikiranyweho gukubita no gukomeretsa. Dosiye ya Yaka mu minsi mikeya igomba kuba yagejejwe imbere y'ubushinjacyaha. Ese inkuru yo kuba Yaka yakubise umuntu akamukomeretsa bapfuye iki? Abenshi bari baza se Yakamwana ntiyaba ari agasembuye? Kuko Yakamwana uwumuzi atanywe inzoga ushobora kumubona ukabona ko rwose ari umwe mu bantu bicisha bugufi, ndetse niyo muri kumwe uba usanga gutera story nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko twifashishije umuntu ukunda kumuba hafi mu buryo bugiye butandukanye, dore ko n'ibyangombwa bye rimwe na rimwe uba usanga
usanga abifite yarabimubikiye kugira ngo yakamwana atazabita. Reka ku murongo wa telefoni duhamagare umushuti we cyangwa umwe mu banyamakuru uba umuri hafi, tumubaze ese aya makuru yayamenye, ese yakamwana yaba yakubise umuntu akamukomeretsa ku buryo bukomeye, bigenze bite? Twumve ibindi mugende mubikurikira, ariko nyamuna murabizi neza ko gukubita no gukomeretsa ari icyaha gihanwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Ndetse ikindi gihari ni uko nanone ejo bundi ahazwi nka Nyarugenge, mu murenge wa Nyarugenge, ku bitaro bya Nyarugenge, havuzwe inkuru umukecuru ngo bamusanze hejuru y'umwana, aho nyina yari agiye kwandika imyenda, yagaruka agasanga umukecuru ari hejuru y'umwana, bajya kubona bakabona yari afite ibintu mu mweko, bavuga ko ari uburozi zabaye zigiye zitandukanye. Nanone mwumvishije umubyeyi wirongoreye umwana we, ni ibindi biri kuri ino mihanda bigiye bitandukanye. Izo ni sitori tuba tugaruka tubabwira zigiye zitandukanye, ariko nyamuna mukumire icyaha kitaraba. Nyamuna ababyeyi banyu mufate umwanya wo kuganira n'abana banyu, kandi abafite iyo mitima y'ubutindi muyivanemo. Nanone mwabonye ko hari umugabo wacuruzaga inyama z'imbwa azigaburira abantu, dore ko yarashize igihe kinini kigiye gitandukanye, ariko nanone umwe yatawe muri yombi azira kurya imbwa, ariko nanone yatangaje yuko nawe yari amaze nk'iminsi yirira inyamaswa, navuga ngo ipusi. Nitwa cekitu, tugaruke mu makuru yacu ataha. Twumve umuvandimwe nitubasha kumufatisha, muramwumva muri ino record, nimutabasha no kumufatisha no kumwumva mu bindi biganiro bigiye bikurikira kuri Kigali News 500, muzamugenda mubigeraho mubikurikirana umunsi ku munsi. Ariko nasoreza ku kintu kimaze iminsi kiri hano hanze, ikintu kijyanye n'ishyari. Ishyari nyamuna n'ishyano yatumye Gahini yica Abeli. Nyamuna tubane kandi twicisha bugufi, turi gusengera igihugu cyacu, dusengere imfubyi n'abapfakazi, abaremerewe mwihangane, abarwaye mukomeze mwihangane, kandi mugomba gukira. Reka ibindi biganiro bibe akagaruka.